Fa buí ólaseach ag COVID-19 gur Ceòl na Geime an Bliadhna le dálaithin agus tripletin technicach an apáilteas. I dhéanainn sin, háast nach imimeach sár i Geime agus seo acu cóig de na Geamaichean a seair. Lomsa go dú. Aribh i cóig, Marvel Snap. Geime sur an asci, son fónichan live ir lista acum. Ha dúna goramsa goideach. Sé Geime charstin a Marvel Snap, lena character a Marvel a Charlotte, agus slúig nach góla dúríomh. Gluiche tú an ag dúnéile haranit líon an a Geimaichean garid Jimmy 3 minute. Cluich barach, jo barach charstin. Leis níd an íse, bha Marvel Snap dul bhí an 3 Geimaichean a bearlam. Ach, get nach féim agad erigad a hoscaid. Han na coscaisian cuid na charstin chu cíanal ard, fiús get nach fáineach pixels screen. Mar sin, há dragaram, go háí man bhuaí burín bhíaga sporan an farantan. Se Geime ma táisneach a hán a chavolín skillín rua go choscaid. Aribh i céir, Immortality. An a dáhílas fi a chluich mi Geimaichean Sam Barlow san a chiad trip, Her Story agus Telling Lies, chuirtar glán, a chan Geime as úra ige, Immortality, i thuirst ui Barlow an a techneolas, pládaíon agus díomhrach, agus ga vescoch le éich an a dóithe lef ma. Ag a chearstám sé meárach go hán clú agus clesach, agus droch leiseach i dheom rán an a Ceòl Hollywood. Cha gamicus a bhain seo, fa banna chléisiach ete an anam Marissa Marcel a bheit sás an a 3 filmichin. Ha aga 3 cládaíon níorúracha agus céiste reicirst, J. Hachirchi, chuí fricars na céiste at gcéir na diáil. Aribh 3, Spider-Man Miles Morales. Mahau Into the Spider-Verse eichcin, bíú yálach Miles Morales, ferá go ha cuideach na Spider-Man. An sa Geime seo, clíchi tú mar Miles an nuach áric, is Peter macht na parca na Ceòláin ige. Heg Miles di Jellica grisnú rutan na victú dúil an a Geime mu Spider-Man. Ha gríomhachas seálta ann, agus ha nechú rán le masc agus aram, Janenam the Tinkerer. Chort na rutan gasgórum glán, a chort go háirú mar a cha Miles a sás sa choirsnach an a Harlem, agus na daimhan a hocail a nápian tron Geime. Hiú Miles a cúmal taichgarí luch gon dachi sa bhela bhód, agus a brín Jiffer Chananan, leid Spáintis agus caint hanis America. Ma ha PC agad neo PlayStation, volin gomór úne chosc an a cuideach Miles Morales. Aribh ga. Pokémon Violet. Han I Geimaichean úr a Pokémon dóchreitsinach. Ha mi riamh bhí déal idir tre a chrían múi anta as jai bhlianachin. A cha imigrút an sa Geime úr a haring múi a dheis. Se Ceòl slán a hán an sa feicu Pokémon sa hulaáte, he jacket Cluicheamaid carachine agus a scíalach gan na Geime lef ma. Ma haich o sin robbí cursannach eile ag aribh hen well féimi mi anseachug. Dhéanainn sé chum meas a há, go bhfuil bugichin agus tripletin technicach sa Geime. Ha Nintendo ghealtain gon cáiricha a cha céist riainach an rocárach go Geime scólaigh leis a léit de rutan cead leis. A cháast, chanéal léit ann mar Geime úr Pokémon. Sa colas ann le Violet agus Scarlet go bhfuil Pokémon hílaigh. Glach gat ule. Aribh hen, Elden Ring. J. Ilivig ann. Nach Elden Ring ag toiseach na bliana agus chosc mi uarin agus uarin gachluich. Chur mi críoch 3 tursan mar há agus ha bhí gach colonig no achievement ainas. Le Elden Ring, Hook From Software callin a written bhaid an 3 Dark Souls a dhéanú sarvachal, agus lesichiad dara. Ha sapach sa Geime chum as a bhadíomh, a chanis ha Ceòl slán ag a 3 ránsachuch, le echt 3 bhór o an díahan draganan is loich. Tug de chláú maha is rachasás an a Ceòl slán Elden Ring. Jaimid dhéon hain, có iad Geimaichean na bliana gútsa. Cúm fis na comments agus cúm a bharibh i Cluiche.